Tokrat gremo na salon gospodarskih vozil v Hanovru. Potem se vrnemo v olimpijsko vzdušje in spoznamo trajnostno mobilnost olimpijskega Pariza. Skupaj pa zapeljemo Renault Symbioz. Na koncu pa se vprašamo, ali se je revolucija v mobilnosti že začela. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Za pariške olimpijske igre se je prijelo, da so to prve olimpijske igre trajnostne dobe. Ampak vse skupaj je nadaljevanje recimo tudi Tokija, kjer je Toyota med drugim pokazala tudi avtonomno vožnjo. Še bolj zanimivo pa je, da so župani olimpijskih mest v tem izjemno velikem in kompleksnem logističnem dogodku prepoznali odlično priložnost za to, da v mesto vpeljejo korenitejše mobilnostne spremembe, take, ki bi jih sicer verjetno veliko težje. In kot zanimivost, Pariz je napovedal kar 50% nižje izpuste, kot sta jih predtem dosegla olimpijski London in Rio. In prizorišča so bila dostopna z javnim prevozom, 80% vseh prizorišč je bilo v radiju 10 km in vse skupaj so povezali tudi s kolesarskimi potmi, 418 km le-teh so dopolnili z 88 km. Vse ostalo, kar je ostalo avtomobilskega transporta, pa so pokrivali s Toyotami na vodik. Leta 2017 je Toyota postala glavni mobilnostni partner olimpijskih in pa paraolimpijskih iger. Sploh ta para je zelo pomembna, zato ker to so tudi leta, ko je Toyota začela svojo transformacijo iz proizvajalca avtomobilov v ponudnika mobilnostnih storitev in seveda mobilnostnih storitev za vse. Ampak za razliko od preteklih olimpijskih iger pa je letošnja pariška promocija posvečena predvsem vodikovim tehnologijam. Toyota je namreč zdaj Pariz pretransformirala v demonstracijo vodikovega ekosistema. We wanted to show the world that Toyota is not about battery, electric or hydrogen or hybrid. It's about everything. So the enemy is carbon. And in Europe, we want to make a special focus on hydrogen because we believe that hydrogen will complement battery electric and hybrid. And so we have about 14 different hydrogen applications in Paris during the Games. Med temi 14 različnimi načini rabe naj vam najprej pokažem nekaj tistih, ki so objektivno gledano povsem obrobnega pomena. Kajti seveda se strinjamo, da je fajn, če nam pica speče peč, v kateri gori vodik, in nabodalca s kozicami iz vodikovega žara so teknila. Ampak samo zato, da bi se ukvarjali s takšnimi napravicami, potem res ne bi bilo smiselno vlagati milijone v razvoj vodikove infrastrukture. Vse te majhne napravice namreč lahko nahranimo tudi drugače. In ja, isto velja za električno kolo, ki energijo dobiva ne samo iz nog, ampak tudi z elektrolizo. What are the challenges for producing that kind of charger? Challenges of hydrogen is that it is a very small molecule, and in order to store significant quantities in terms of energy, you need to compress it a lot. So the compression is really a key piece in the technology of hydrogen. So simple connection here. How much time does it usually take to charge that kind of bike? It's almost finished. It is finished. Less than 1 minute. Less than 1 minute. Vozil sem še eno električno kolo, to je imelo poleg sladoleda tudi dve ne bateriji, ampak dve vodikovi kartuši. So this is a pedelec or You can use if you want assistance of electricity, you have just press the button here. so I can go without pedaling. Yes, exactly. Okay, but it should be a hybrid, so I should pedal and have assist. So you this is the car bridge of hydrogen. Yeah. Yes, is this one. It's only 5 kg. You can press, it's not very heavy. Now it's full. Okay. Yes. With hydrogen, you have assistance for the pedal. Okay. And after you have in front you have a fridge. For making the hydrogen make electricity for the fridge. And in front we have ice cream. Naslednje vozilo s Toyotinim vodikovim pogonom je 16 metrov dolga in 8 metrov široka jahta. Ampak tudi pri njej so Toyotine gorivne celice zgolj pomožna energija.
Glavni energent je namreč veter. Catamaran Dreamyacht en aval du pont de la Concorde, entame un évitage pour un cap aval. Can you compare using the electric motors versus diesel? The more different, it's the sensibility with the command. When I put up, the speed go like this. Aha, of course. It's a little bit different. It's more quiet and no smell. Vstopimo zdaj v izredno tih električni avtobus, ki pa svojo elektriko pridobiva iz Toyotinih gorivnih celic. S tem avtobusom se odpeljemo do 1 uro oddaljenega dirkališča Dreux, tam smo namreč preizkusili nekaj vozil, pri katerih pa vodik je najbolj optimalen energent. No, ta pravega Hiluxa je seveda treba voziti po terenu, ampak zdaj tukaj na tem asfaltnem kratkem dirkališču imamo priložnost, da primerjamo tega Hiluxa na gorivne celice s Hiluxom, ki vozi na baterije, in pa Hiluxa s klasičnim dizelskim pogonom, ki ima en majhen elektromotorček. Seveda govorimo o blagem hibridu. Torej, lahko rečemo, da gremo zdaj iz lahkega električnega Hiluxa v tistega, ki je bistveno težji. Ja, električni avtomobili so težki in električni Hilux je svojo maso pokazal v prav vsakem zavoju dirkališča. Toda slabše vozne lastnosti so manj pomembna slabost električnega pogona. Ključen faktor primerjave so namreč stroški. Visoka masa seveda pomeni nižjo nosilnost in pa nižje zaslužke. So we are in the right city to talk about the hydrogen, because even before the Olympics here you were very present with Toyota hydrogen cars, right? What have you learned here? It's a bit a chicken and egg situation. So what we decided to do is to look at, okay, where can we make sure that our users will get all the necessary hydrogen, and how can we balance the supply of hydrogen and the utilization? So if we increase the fleet of taxis, then we will increase the, let's say, number of stations. So stations will continue to increase. In all of Europe, every 200 kilometers, and in big cities, that's quite a lot of stations. If all these stations are economically viable, then the ball will start to roll. Krogla se bo začela vrteti, ko bo posel finančno vzdržen, in to poslušamo tudi na predstavitvah električnih tovornjakov. Ampak ali sta si elektrotransport in pa vodikov transport sploh izključujoča? We don't think we should fix ourselves on one solution. The solution is probably a mix. Have a certain part of electric and a certain part of, for instance, hydrogen or e-fuels or whatever. Because that combination is probably from a cost effectiveness point of view better than try to do 100% electric. Da bo treba posel z baterijskimi električnimi tovornjaki in pa posel z gorivnimi celicami kombinirati, no to so podarili tudi v Hannoveru na predstavitvi Mercedesovega električnega tovornjaka. Predlagam, da isto idejo zdaj poslušate še iz druge perspektive. From OEM point of view, there's many similarities between a BEV truck and a fuel cell truck. You have an electric rear axle, you have an 800-volt system with many components that are similar. PDO systems you can use on both trucks and stuff. But then, of course, the hydrogen truck has added complexity of the tank system and the fuel cell system. So it's more complicated, it's more expensive. So always you will use the battery electric truck if you can. And where you can't, you use the hydrogen truck. Because the cheaper is the battery electric always, you know, an operational cost. Da zgradimo tako električno kot tudi vodikovo infrastrukturo, pa tudi državam ceneje. From an infrastructure point of view, this is also, it will be cheaper to do both infrastructures, because it's easier in the beginning to start with the electric infrastructure, most of it is there already, but then to bring it to the full extent, let's say you have an area, you have a certain network, you plug in a few trucks, it all works, some electric buses, it all works, and then there come more and more, and then suddenly the net is totally overwhelmed. And then it's cheaper to add some hydrogen fueling stations there instead of building a complete new infrastructure, because this will take very long time. And there's much quicker and cheaper to add some hydrogen as well. And that's why we believe that, you know, adding both infrastructures will be for us as a society the better solution than saying we do all electric or we do all hydrogen. That won't be the solution. We will have to have both.
Pa smo spet pri najbolj avtomobilnostnem vprašanju tega tedna. V prejšnji oddaji smo vas vprašali, če morda veste, kaj najbolj skrbi mlade voznike e-koles in e-skirojev. 3 možni odgovori so bili, da so prehitri, da bi poškodovali sebe ali da bi koga drugega poškodovali. No, hvala vam za vse odgovore, ampak naša anketa pa pravi takole. No, raziskava Zavarovalnice Triglav je namreč pokazala, da imajo mladi drugačne strahove kot starejši. Kar 85% mlajših kolesarjev je odgovorilo, da jih med vožnjo najbolj skrbi, da jim bo na cesto skočil otrok. Se pravi, da bi poškodovali koga drugega. Starejše e-kolesarje pa predvsem skrbi, da sami ne bodo kos izzivom modernega, zelo intenzivnega prometa. No, naj vas pa ne bo strah novega vprašanja. No, tokratno vprašanje pa je vezano na relativno mlado, 8 let staro znamko Link & Co, ki je pred časom vstopilo tudi na slovenske ceste oziroma v slovenski prostor. Link & Co malo drugače pristopa s svojimi prodajnimi triki na trg, mogoče nagovarja malo bolj milenice in to je marsikatero znamko tudi zmotilo. Do te mere, kar se imena tiče, da je ena izmed znamk razmišljala celo o tožbi proti Link & Co. Na voljo vam dajemo 3 odgovore. Je to Lexus, Ford ali Volkswagen? Odgovorite tako, da preprosto slikate QR kodo na zaslonu in pošljete svoj odgovor ali pa nas obiščate na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Pnevmatike pri avtobusnem in tovornem transportu igrajo kar pomembno vlogo in to na ključne parametre. Varnost, zanesljivost, poraba in seveda ogljični odtis podjetja. Največji tehnološki preboji se delajo na različnih poljih, še posebej na novih gumenih zmeseh, nizkoogljičnih gumenih zmeseh, potem na senzorjih, ki v realnem času merijo tlak, temperaturo in profil pnevmatike. Najbolj futuristične so tiste pnevmatike, ki naj bi se v prihodnosti kar same zacelile, popravile in seveda še vedno traja iskanje svetega grala v gumarski industriji. To pomeni najti tako tekalno površino, ki ima najnižji količnik upora in hkrati najboljši oprijem, kar ne gre skupaj. No, je pa šel Goodyear en korak dlje. V Hanovru je predstavil Checkpoint, ki omogoča logističnim podjetjem, da v realnem času preverjajo glavne parametre in mi smo na mestu, kjer bo prvi checkpoint v Sloveniji tudi vgrajen. Naprava, o kateri bo danes tekla beseda, se imenuje Goodyear Checkpoint, se pravi Goodyearova kontrolna točka. Zakaj gre? Poslušajmo intervju. The Goodyear Checkpoint is an automated tire inspection system. This plate that you see here is installed at the entrance of a yard at trucking companies. And while the trucks are driving over it, in an instant, the device will measure the remaining tread depth of the tire, the weight, the pressure inside of the tire, and the weight will also allow to calculate the load of the axle and of the complete vehicle. And all this happens in an instant. Nahajam se na dvorišču velikega logističnega centra, ki je hkrati dom tudi transportnega podjetja Cobalt Transporti. Seveda, to podjetje je prvo v Sloveniji vgradilo to Goodyearovo kontrolno točko. Ampak preden odgovorim na vprašanje, ki seveda zanima vse Slovence, naj vam dam evropske izračune. We analyze the benefit for the fleet on several of our customers. So you can see here as an example efficiency gain. That's, since the system is automated, there's less manual work that is needed. So this is a saving for the fleet. Tire mileage, if you run constantly with the right pressure on the tires will last longer. Avoided breakdown. If your tires are at all times in good conditions, then there is a huge impact on reducing the breakdowns. If you also have the right pressure in the tires, you will have an optimal fuel consumption, and often resulting into reduced fuel consumption because most fleets sometimes have under pressure. And in turn, this fuel consumption results into CO2 emission reduction. So we calculated all this. So if you have a 500 vehicle fleet and you are equipped with this device, we're talking here of 130K again for a 500 vehicle fleet, which is a very significant saving on the first year, which completely justifies the investment. Torej 130 tisoč evrov na leto lahko prihrani transportno podjetje s 500 tovornjaki.
lahko zdaj teh 500 tovornjakov postavimo malo v tak slovenski kontekst. Ja, to recimo, da je nekaj eno poprečje. Ne? Zdaj spet odvisno je, v kakšnem stanju je flota, se pravi, v kakšnem stanju so pneumatike, v kakšnem stanju so vozila. Sam glede na to, da gre v prvem slovenskem primeru, se pravi, Cobalt Transporti za podjetje, ki ima 700 vozil. 700 vozil. Si lahko nekako predstavljamo, da ja, glavna investicija se bo hitro pokrila. Se pravi, samo še večje prihranke se lahko Slovenci tukaj obetajo. Torej, poglejva zdaj komponente. Zdaj, če prav razumem, tukaj imava tehtnico, ne? Ja. Tukaj imava kamero in kje so laserji? Se pravi, laserji so pa tukaj. Aha, se pravi, zdaj to deluje kako? Se pravi, to je sistem za merjenje globine profila. Ne? Se pravi, tukaj je laser, ki projicira svetlobo na tekalno plast. To so pa kamere, ki potem zaznavajo odboj in na podlagi odboja izračunajo v bistvu globino profila na celotni tekalni plasti, se pravi na 1/3 pneumatike. Kaj so pa tole? To je gretje? To je pa grelni sistem za pač hladne zimske dni, da zadeva deluje tako, kot mora delovati. Ne. Kaj pa sneg pa slabo vreme v bistvu, ki vpliva na to? Ne, nič. Itak je zadeva tako narejena, da je seveda zavarovana pred vremenskimi vplivi. A zdaj tole vmes so potem, se pravi, odtočni jaški, če prav razumem? Ja, to je nekako osnova, se pravi temelj in tle noter je drenaža, potem razni kanali za vso napeljavo. Okay, ta tehtnica je kaj posebnega? Tle noter je en kup enih senzorjev, ki so občutljivi na pritisk. To so piezo senzori? Ja, piezoelektrični, keramični senzori. 192 jih je v vsaki polovici. Guma v bistvu potem aktivira posamezne in vi potem iz teh izračunov. Na podlagi pač aktiviranih senzorjev potem sistem izračuna, kakšno je naleganje pneumatike, se pravi, kakšen je footprint oziroma odtis pneumatike in na podlagi tega dobi tlak v pneumatiki in pa osno obremenitev, se pravi teža celotnega vozila. Pri Cobalu so že naročili tudi električne tovornjake in tudi električne kombije že redno uporabljajo, pa tudi ta logistični center že dobiva tudi sončne elektrarne za logovnike, tako da pripravljajo se na elektromobilnost v njihovem transportu. Ampak if the member states don't build up the infrastructure, nothing happens. If we don't sell enough trucks that are CO2 neutral, we have to pay draconic penalties. Industriji je prekipelo. Pravijo, spravili nas bodo na kant s političnimi zahtevami, ki pa jih ne bo možno izvesti, ker politika oziroma ker družba ni ustvarila pogojev. Dajmo te besede konkretizirati. We need to bring 350 terawatt hours into mobile assets called trucks. This is the infrastructure challenge. It requires 35,000 high power chargers in Europe. And today we have 200. And it requires 2,000 hydrogen refilling stations, and today we have 120. So each month we need to build 400 high power chargers and 30 refilling stations, and it is not happening. Infrastructure is and will stay the bottleneck of decarbonization, and that's the dilemma. 45% reduction is the target for the manufacturers to reduce the new vehicle sales CO2 footprint until 2030. And without that infrastructure, it's not going to happen. There is a directive, AFIR, which stipulates in Europe how many charging stations and how much hydrogen fueling stations that each country should build. This is very positive that this exists. Unfortunately, if you look at the targets of that directive compared to our calculations on which amount of infrastructure we need, it's not ambitious enough. And on top of that, each country has, through AFIR, made a commitment on the infrastructure that should be built, but we see that a lot of the countries are not really on target with that. Torej, problem ni samo v tem, da manjkajo naprave, ki bodo pretočile elektriko v tovornjake in če drugega ne, v gradnjo samih električnih polnilnic tudi proizvajalci tovornjakov vlagajo svoj denar. We help catalyzing building the charging infrastructure, but the grid infrastructure is a different animal.
in terms of regulations and capital required. Torej, bistveno večji problem je, ker je treba zagotoviti, da bodo te elektronaprave sploh imele kaj pretakati. In to je tisto, kar morajo države zagotoviti. Ampak tukaj nastopi bruseljska nestrokovnost, neznanje ali pa sprenevedanje. And that's sometimes a little bit surprising. I still meet a lot of politicians who don't really understand how much more infrastructure needs to be built. They tend to think it's already solved. This is not an industry problem. This is a problem that needs to be solved by all stakeholders involved, society, politics, and us. And it's not enough to just set targets for the manufacturers and set out penalties for the manufacturers. Kamena doba se ni končala, ker bi zmanjkalo kamna. Prav tako se tudi naftna mobilnost ne bo končala, ker bi zmanjkalo nafte. Ste se kdaj vprašali, kako je mogoče, da so konji v zgolj 10 letih izgubili 80% trga mobilnosti? To se je zgodilo med letoma 1910 in 1920, torej pred 100 leti, ko se je čas vrtel bistveno bolj počasi kot danes. Zgodovina pove, da se je v tistih 10 letih zgodilo še nekaj pomembnih reči. Ena svetovna vojna, ena huda pandemija, španska gripa, pomembna politična revolucija, ruska in velika tehnološka revolucija, tekoči trak in elektrifikacija. Podobnosti s sedanjostjo so verjetno zgolj naključje. Ko so delavci v Fordovi tovarni na lastne oči videli, da je isti avto, ki so ga prej delali 12 ur, mogoče narediti v 1 uri in 30 minut in to celo bolje kot prej, je njim in celotni družbi postalo jasno, da nič več ne bo tako, kot je bilo. Mogoče ste skeptični glede električnih avtomobilov in avtonomne vožnje. Verjetno ne na način, da ne bi verjeli, da se bo to enkrat zgodilo, ampak bolj iz vidika tega, da je danes videti na tej poti resnično veliko ovir. Ne toliko tehnoloških, ampak predvsem družbenih, zakonodajnih, geopolitičnih in podobnih. Če se niste vprašali, kako so konji v 10 letih izgubili 80% tržnega deleža mobilnosti, se zdaj skupaj vprašajmo, kakšen bo svet mobilnosti, če se spremenita samo 2 stvari, pa se jih bo verjetno veliko več. Prvič, če bo zelene pogonske energije dovolj in bo poceni. In drugič, če bo najceneje in najudobneje imeti sklenjen paket mobilnosti, v katerem te bo avto samodejno pripeljal, kamor boš hotel. Spomnimo se spet na zaposlene v Fordovi tovarni. Ko se zgodi tako velika sprememba, vse ostalo se podredi novim razmeram in to ni več ista igra. Primerov za to je v zgodovini kolikor hočemo. Za popotnico temu razmisleku pa še misel, ki jo vsi dobro poznamo. Kamena doba se ni končala, ker bi zmanjkalo kamna. Prav tako se tudi naftna mobilnost ne bo končala, ker bi zmanjkalo nafte. Vsakeč, ko Renault v svojo ponudbo vpelje novo ime, se nam po izkušnjah sodeč obeta nekaj posebnega. No in tudi tokrat je tako. Če ta avto že ne predstavlja nekaj zelo posebnega, pa vsaj nekaj zelo pomembnega. To je namreč novi Renault Symbioz, kompaktni križanec z dolžino slabe 4,5 metra, ki je po novem v ponudbi Renaulta umeščen med modela Captur in Austral in je v prvi vrsti namenjen družinski uporabi. Pravzaprav bi se Symbioz moral imenovati Scenic, ker je ravno ime Scenic v zadnjih 3 desetletjih pravi sinonim kompaktnega družinskega avtomobila. Seveda, pred kratkim smo spoznali tudi novega Scenica. Ampak ime Scenic je po novem rezervirano za popolnoma električnega križanca. No, če električnega kabla še ne želite ali pa niti nimate možnosti redno priklapljati, pa je Symbioz njegova pogonska alternativa. Ampak popolnoma brez elektrike tudi tokrat ne bo šlo.
Symbios je namreč vsaj na začetku na voljo izključno s hibridnim pogonom. Gre za hibridni pogonski sklop, kakršnega poznamo iz modelov Clio, Captur in Megane Conquest. To je torej hibrid s 4-valjnim 1,6-litrskim benzinskim motorjem, električni del pa predstavljajo 2 elektromotorja, torej glavni elektromotor in visokonapetostni zaganjalnik generator ter baterija s kapaciteto 1,2 kWh. Tako smo prišli do ugotovitve, da imajo manjši Renaultovi hibridi odslej 4-valjni bencinski motor, višje rangirani kot sta Austral in Rafale, pa 3-valjnega. Kako to, da so se pri Renaultu odločili za takšno rešitev? If we talk about performance, this one, as you know, has 145 horsepower. The new one introduced in Austral has 200 horsepower. We try to define the best solution for this vehicle. So this vehicle has a weight which is lower than an Austral. And this is the main point. We can put it, but at the end, we have to choose and to define the best compromise for this vehicle because the compromise between performance and also consumption. In prostorno notranjost ob kompaktnih zunanjih merah želi ponujati tudi novi Symbios. Moram priznati, da sem se že pri izlaganju kovčkov kar nekoliko zagledal ta prtljažnik, ki je namreč že na prvi pogled zelo prostoren. No, njegova prostornina pa bo predvsem odvisna od položaja te zadnje klopi, ki jo lahko takole preprosto premaknemo vzdolžno za 16 cm in tako dobimo več ali manj prostora za noge tukaj zadaj, ali pa od slabih 500 do dobrih 600 litrov prostornine v prtljažniku. Za nameček pa lahko z zlaganjem te zadnje klopi tukaj dobimo tudi skoraj povsem ravno površino. Sicer pa sta zunanjost pa tudi notranjost Symbiosa oblikovani po zadnjih smernicah Renaulta, ki so jih nakazali že nekateri drugi modeli. V notranjosti mi je tako kot pri ostalih Renaultih zadnje generacije zelo všeč zares zajetna količina odlagalnih mest, še posebej pa možnost uporabe Googlovih storitev. Z asistentom lahko takole preprosto, na primer, odpremo panoramsko streho s prilagodljivo prosojnostjo. Ok, Google. Open the solar bay. Okay, clearing the solar bay. Symbiosa bo Renault proizvajal v španski tovarni v Valladolidu, v Slovenijo pa novinec prihaja jeseni. Danes smo pogledali v tovorno prihodnost, ki pa se tako kot avtomobilska sooča s kar velikimi spremembami. No, ampak njena sedanjost je pa taka, da v Evropi naj bi primikovalo približno 400 000 voznikov avtobusov in tovornjakov. Kaj pa pravi prihodnost? Pravi, da bodo tovornjaki avtomatizirani, avtonomni. No, ko si ravno rekel o avtonomnem in ko smo danes imeli že pariški oziroma v Parizu, kako je bilo med olimpijskimi igrami, županja Los Angelesa, pa bomo videli, če se bo držala besede, je napovedala, da bo 2028 v Los Angelesu, da bodo prve olimpijske igre brez avtomobilov. V mestu, ki ne zna živeti brez avta. Mi ne bomo tako populistični in vam obljubljamo, da v naslednji oddaji bo kar veliko avtomobilov, tudi kakšen kitajski, ki prihaja na naše ceste. Zato bodite z nami, vmes pa nas poglejte na naših socialnih omrežjih. Srečno!